Nagrigat at halaga, makapasangit itirik na ada ka agmay maysa. Barbangon pa'y laeng agtartaraok ti manok, mapilitan ka abong mangon nga agsaganat kasapulang asumang at igay bantay. Sa kayam tinwang nga adakarga na apat tuki, aging nga makadanong ka itiayan ti garden mo wano iti dayta a lugar agmalmalem kandita agdalos ken agpukan kuan nyaman maaramin mo pagmulan. Biyang mi jay probinsya saan mi nga ibain, saan mi atalikudan, kakabsat ken kakailya na Pilipino. Biyang ijay probinsya nagpintas lanta, oray kasanod karigat ti panagbiag. Agawid kat malem nabambanog ka, permi aling et mo abing maba at kapay awit mo. Yang mijay probinsya narigat at halaga, yung saan nga ibain kakailan ang Pilipino. Kaang mo miya nadalos kan awan bagbagdekan mi, awan ilablab singin mi ang pagayatan di namaswan. Probinsya nagrigat at talaga, kakailan na Pilipino. Aldaw rabi nabasbasa katilim et tapong katatrabaho at dalang pagmulaan yung pagbiyak. Saan mi nga ibain, taawan lablab singan ang pagayatan di na makaswan. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just type Ferdinand Leo official channel in your YouTube app. Numero Gandak. Kung hanapin nyo ako, if you are going to look for me. God bless you all. Bye.